whaatano pātu mai Samoa nei, le aso tonu o nei, le aso lulu nei Samoa. Ia leo te la kuka i pe mera whaatau ma, ia tātou mata tuai. Anga te taulanga, o lo o mātango kia ia le tau Samoa nei, pai se pelonga, aso lua. Este ni malosi ane sulu la ia ono wao le la ia I puna te ni pa malu mai ai ai le la fi ia o lo tapal ne le tuanga bale le ia malai la kupi fo le sentote le tele le pa ia ta longa le malis I lo tapa ia o le awana le ka po ia ku I le po io toa tu Kalane o le ekalesia mamona I o le wana atu lea mai I le whale o seosi I le tu tau. Tawa tai tātou main road, anga I pia. Natu o lo maursa I kua lao le lei. Iai fo Samoa nene e pae ma tau sanga I o manatu e leo te aruatu tai e. Pai mai whaatau I am tātou mata kuai. Lima po ina le anga I mai Samoa ia. Le o unanga na tātou wana sa ne Samoa Entertainment TV. Ia kau mai kau kako update. Pai lunga tātou wana sa I tātou talafou I vai aso tatasi o aso uma o lo maua tātou news. Mai Samoa pe apai o misi ati oi. Ia na tātou wana sa ne Samoa Entertainment TV. Long pena e mai mo mai tātou talafou ia sa uma au mai e ato e le lua ane tānielu. Se vai ngā tau tuan tātou wanata. Ia tau whai ai batu ia tātou update. Lota pā. Le u tātou malipi onga lea le manu patsa o le kalesia I lumatu I kalesia mamona. Ya, na tanga ina tu lumalato malmalsa. Ya, tātou man tolu le I vai moso. A pe tau e aluanga I pia a peanga vale. Ia waluanga I le pea ia ma le tupaleta. Le anga ia tu le taulanga tau nei. O manui am so longa le Samoa le va tau o le tausanga. Lo mano lo po le fono al palemene. Tua tele an ta vale no mo la wana I Samoa nei. E te mao fo I le mana nei o ta vale. Tele Fort Ranger I nei Samoa. Brand new. No malanga mai lesi vai taimi e le mamao atu po o February tau sanga nei. Au tau la ma pei loa iai ma se tasi o whapengaina. Wa pe alua I le Ford Range o le lua afe lua sifuru malto lua e le I te awa I tātou I whaka. Ia, ka wana le uia tu I punga lei. Mai moso punga lei. O ile wo il tātou pala inga lele o lea. O le, na po li ngol pala inga le Karen. Treasure Karen a, le sai tai. Ia le usiti mai le tu anga vale le ua pasi atu. Ia, tasi o Kadila, pale ta vale, whata ua ta vale. Te lea nai te sinisi, o lo ia I, le maota ta pua I o pungalei, a te pe au le lotu me taiti, o lotu me titi, ta sa o mai pe a inoa. Pamateo le tu tau. Ya, maltelo business neck.
Ia o le maketi le i funga le tu anga vale. A o le e alu tātou o ngatai i le taamino tuai le wala nei sabalalo. Ia, le faletele ana o le maloa. Tele o lātou ofisa, fisinisi. Ia, ma lātou ofisa au tūpoi, ofisa o ngā luenga. Olo i e tonu o le fale le nā. Tasi leo fale le tuanga fale o le McDonald Building, o te fale o Levatele. Levatele le fale lea, o lo pasanga mai o le mea, le tūlanga le sai e, le tātou marketi fale na move. Ia, lea ua, tanga i lunga o lese tātou wata, mātango fio le tātou fale pou leo le marketi, lea la apau si e lu mai o. Ia, o le anga i le mule nuu, lo ia le tu stala le tanoa, o le tanoa hotel. Ia, tele o fatan malo le lavalai mu mailon tawalunga i o. Alela atatu wafei, talatu o lo ia le worship center. Alela atatu taamilo atu le marketi. Ia le falpas. Falpasi le savalalo. O le tumtumo le no whangane le tele o aso. Ia le tele o taimi. Lo o auto vaa ma iai le tunuu. I tae ao. Ia lātou ngā ruenga, ia lātou whaataunga, ia lātou pisinisi i aso taitasi ia. Tanga ia tu lalo pale paatan pasi tu mua, i le au kaini tu mwani no whanga. Ia lesi pale le tu tamtau, ua ngalo po i tau le moa, ia o telo official malo, o lo ia i po i tono palele o fonga pale la lo pito luma ya la ua pai e pisi ni se saina a to mai le market ya so ya na ta tu ta mila tu le no panga le sa le market le ua mu le la pausi ai le sia ta to pale po palo le malo e fa sanga mai le spito a ko ko ndiwa ko i updates mai Samoa nei. Ia tulanga po ia o iai ia le soi fua po i o le tunuu. Ia o me o tutupu. Ia pe ono pa iatu. Nai lunga tātou talafou mai Samoa le songopua e le spareli. Ia po le songopua ia stona ia tae suma ia. Po ringo tātou pasi tele al pasi leo papale pa o ngā. Ia nai pasi pa mulu. Ia o lo ba ia tu o le tano hotel le sa tu stala ia so ia le la ta tu to ta mina tu tono o le taulanga le wote mai tu le pale o to a Salamasina o le pale o tina ia kompania el Toyota e fata weta vale mala po pas so o atu ma de plaza le pale lo nupi pa talu telo mai mo mai ia le i palo le malo le tu ang vale ia o la tu crossing ia pia ta tu papo mu mai moli pa tani ia male tele o tanto pale lupi pa pale telena e tu mai no mai o le bank folio we Samoa kum o le bank le BSP tanto wati le library le tuanga vale le wate mai ia le wati ia o le kako ofisa o tu le bank le tu mai o Central Bank of Samoa o tuane o le tato paka po ilea le na tala le tausanga nei ya palo le malo ka ko ka mentasia pa le fo de pipi lupi pa non sai me se ko ka milo le mata vale se mata le ya
Tumutumua ia. Tipi usu sa paka tau langa nei vai tau. Leo tato ta milo mai ia o le Bank of Samoa lele tu National Bank of Samoa. O le fale mumu lea tu mai lumu le fale lo polo yaso ia. Alena to e paaleleia. Fale tuai e yaso ia ale uto e paaleleia. Fale tuai ia i ona po o leva tele. Fale lo e beni. O leva. Ia o le fale le so o tuai o Kalolo Brothers la fo le Tasilo company le ba wanga le te ole company le lumatu I sort my plaza le nupi pa le takta mi to fo ia tu e moli takta mi no mai le spit ba inga man taulanga le so o le tolu nei o le solulu le tolu o mei ia o le toi malanga mai I lau panua po I New Zealand o manatu tato ta militasi a ta matmata ia o tau updates po I man tato wana anta ia palo le malola pa sanga mai o le McDonald building le leva ke le pale le I Samoa leva te ia tato wapele ia ole loto ale na ole loto pope sabalalo le lato waonga St. Mary's Pulanga Light leo tato to mane mangfa po le Samuel tai ia Hanskar ya McDonald le tu mai luma I o e me kwa ku mo ko McDonald le Ni Samoa le wala le la tu tau le wat tato ta mi da kula I tato wanga I le anga o vai singano ma wa fo sava no e tato te vai ia pia le so manatu o lo manuia le ainga ta pele lo fo le tua ma o pele ono so I tua mano loina me se anga ta mama kina ma tua o e ua le mawhai o na toi malanga I Samoa ia o le au nanga na tato wanata Samoa Entertainment TV e tau mawhai na vai a maine tato update mai Samoa ia e mata I poi ma mana tua pea no tātou atunu e ui na ua leva tau sanga o au mau I atunu I panu ia ele ngalo a Samoa e le atunu na tātou wola ma soi pua mai a tātou toe ta milo atu la ia ngai o le wati te mana e tata milo pa alua I ia le laipu la e tu mai o pale la ola le leva o pulu leo te mantua o le titi tatu ta milo I le ta milo sanga le ia on sa me ka vale te mata milo palua ya le la tatu wanga ia tulo le o palua ta mata tatu woro anga tai I matau Pato solo tu vai sinano ia o le fale po le pipi ia so ia sa ia amau le bank ANC o le Vodafone ia le falsa o le Metisi Matapele ia kaso solo tuale le tunga teleta ia le fale ke po askoi no ia so ia se manto mo fi ia paso solo tuai aga I o le turisti le wa pasi atu le tu tai le wala papa I va singano
le wa to ola ia puru fo ia na lalo uma le taimi o le pa le wa to ola ko makua lalo puru ia sa fa tau au fa ia sa o fa tau au fa ia au la kiki ia so ia ia le foi mo le tu tau matau tu mana le fale le malo fale o leo yo que se o leo ia le fale fonga fale lima la o le kalesia ta iti falsa ta Ethiopia le o ke mai kua ia le office o le New Zealand ele angai pi sing hei le vaenga lea ako sola tu vai singano ia le falsa prosano I think le tu mai ia ma le hotel po leo Aki Gray le ua patao ese ato ia man tatou awal la papapau la le vai singano le po ina tu atu le se tatou wata o le tu mai tai awal la papa mua le ua pawele awal la papa e lau tilea ia tatou mai lo le manga tolu le I matautu le wafu la tu mai tai o ia telefon nai pala enga le tai nei o tai ile ele pala enga le au seafood ai angai mai Samoa inu wantu ile tu o tau matau le seafood mana ia la tu tau matanga tau mo pifo mai la tu seafood tere fala inga tai nei lunga le wapo na tuanga ia tatu tu e fo I mai lumatu I ya le uka ko so man tau langa le so ia le official tutor le fa sanga mai o le wapo le tu le o fa to le wapo aka ka mila ko I na tu to yang ngai ta I le tau langa ia ale wa esensila po le baenga o le tau langa le so le tolu me le so lulu Samonei kilo freight companies kilo la tolu pa ia mo ta pa mo moli ia ma company po lo mai na tu ta tele na tu warehouses car rentals nei mataut tatu to ya nga ia tu I tale tau langa le mongo vai le fa sanga mai tai o lumatu ile le office pia tongi ya lo ta vale sa vai le tu anga vale ya le mang tolo matautu the Sheraton ya por palo Aki Gray le o fatau ese atu ya I think o le pai pa anga lava ya male company fo o la to o ninga tatu ba ya tu o le wafu ka mi de pa lua I tatu o lo le Kena bala tunu o lo e mai mo mai ia Pata lo pasu tatu wala to Samoa Entertainment TV ya welcome to Bansingano Bridge ya mantu po lumaku isa tumwa ko nga niu ya so ya wa ulele ya ulei po ito na to nga niu ya patan malo o paletsa le pale po nga pale lima le
e pakasa e kalesia po sano le tu ngabale o le tele o palolo ia pesi nisi po ne paenga o le taulanga pasao pia na tu mai na ia ma le ofisa o New Zealand ofisa New Zealand Samone ia so atu ma le ofisa o le leo lai paasanga mai o so atu le ofisa o le leo ma le ofisa o le tinei mu ia o le osi mai ma le bank nei a le Samoa Commercial Bank o le bank nei a le company aliki e laua i le vaenga le sai ele market tua yaso ia o tau ese ia ma le palsao le ekalesia katoliko tatu ati ia tatu matmata i le mele ia fale o le Samoa Tourism in tatu o ilo lea Ili a swinga no panga nei mata mo pia ma nei to ngala au ai masel pa ka fo ya salwale ko tanga i mai a fai wole bana ile to e anga i mai samo yo ke le a swinga mata mo pia au le so beautiful ya fale le malo tele ofisa ia na se foi ofisa le tele o mistar kapeneta o le du mantato pal tele na ya ka ko sol muli tu le sol muli malta malelea tu ato pal malo le ia le tanto pa ka fo le matangi ala lua ia le ngal pa ka wanga la po ya o le vangala le o ia tu le tu tau ia le danga ia tu le mo watu ia na ia na tu pali o i po e faile show ale tourism le official policy pe a tau nu malo pe tau nu po ia meli yo ila no fanga lea o tu ato nisi la o pale o le tato paka po ile no ta ua tu mai tu o ta ko ndi mal ta vale i o tu wala pale malo o ia paka mai ia ta vale o pengal wenga ya ole no fanga la o turisi ia na to pale Samoa e pa i popo e ta tau les kai no o display ai ia mo le pengo le pa fo le pe siapo ia la tu pa Samoa ne tele o pa fianga ia a ngai mai tu lisi e po meli ia e pa ia to tono la tu pa tele la tu mai o i fo le fa tato night market e pa ile tai tasi na masina tu mo po tele ata o mafa mo po o lo Samoa pa tau ya e fo no fo tele fo lan tu e pai mai la to mano longa i ne no fanga nei am pai la tu tau matanga o leoni ai nga manai tu la to faltele ala i lumai o ia e manai tale lai ti le tu i ya ako e pato solo ia ma ko nga i ese ko lo man taulang pato sale tu mai ia lo tu
Katoliko. Ya, se pale sa winga ese po tele. Tele ata po el nei pa sa o pa sa la wina. Pu es el pasiti kamalan. Ya, tato to anga ya o lela o magpo e mediosa ilo na pale ya so ya ele yo ma ile le metisi ya al pale medio le sa pa ta wina le metisi le panua ato fa la ko ka paka tato to anga ya tu le ya le la tato to e po ya tu o ya ko ero lo el manto pale ai tato ta pa mo le so mai samone ma wono sau pasa se tau mo ya po saba no le po mai nga luenga ya ansia si menone ta mola ka ko ya ku wala le tau fu wala le ya la nga ko li ya McDonald ke mi uma ke pasi ma ye tu mu yo ka vale o nga donue. Quite a popular place as well in Samoa. Pe al ka le miel le Samoa ne pe a sfuluiva no sfulta la kampo. Sfulpiku pe ale kiki. Rekuna sas. Ya ole falo pong le a. Salo ka magwal pale le yaso ya. Ta sila pan tuai le ya I. Ya, man palo amau le wasi I mai I le pito le pale mumu. Tele ofisa. Ya, le mota tapua ile pale tele al ne o le kalesia sopitu samone. Mongo vai pa sanga mai u te ole tatu te anga ya ku te fusi. Ya. Olinga mai leto e vale ia le. No whanga ne la tupitu. Tēlo whaleoloa, Frankie fo le iu te nei. Ola wala le o so ana ele taxi le, ola la tu le tap. That's your company, Tele la Samoa. Telo la openga ruenga. Ya man tolo masane. So fusi. Ya man fale ale ne o Hans Kyle le tuli manu le tu tau. Wa leva. Maloa tau sa. Yo fa yella tu pisi ne si ne. Ya mango vai tu atu. Solo atu to ya ko e po ya po le ke mato pale le so man tua tato what tato news I banya so tasi so pua ile aso palraile po asto na io vaya sto tasi o te ngalo telefo ya e update kwai ya tato news mai Samoa. Ona imisia oi mai mo ia tato watana ia tato telefon ia e te sila fia fo I meolo tupu Samone tau pusi ia patolo tu o vai mea ma uta ile ia iti o I fale o le malo te mantua ta o pengalwenga le malo ia so ia titu sa le tuanga vale le fale le e so mai le fale o lopa e mawai a pātou ta vale ne tau pusi pistepo le tu anga vale le o pasi mai la tu ya pasolo tu le ole I vai mosso la e tanga ia tu la tu man ta wa ya pe a lo tu ta iti le tu anga vale Manga tolu lea Mang pa E afe iuta I vai moso le o e tele yo O ilanto ulo o a ma fo I tutong vai moso uta
La wala tau matau pe ape mori tau singamonga ia ma baimoso le si pae ma baimoso. Ala kwa ia le pua a pele nga vale al tamtau. Yo to nga ia pia a pa sa o yo ia nga ia tule I paleata. Pa so loko I baimoso. O le pea. Bailoa. O Baiuso ma Bainganga Baitele Saina Toamua Puipaa Solo le pale ula ya ma nga pa so solo tua anga I le tua ana ya ai o tato mai monga na le so pa mi pele tua le ta bo mai le turu e tuli mai tel tato wana ata le nei le Samoa Entertainment TV o mai ia te oi mata anga o vainga SS ia le te onga nei o vai moso e le ngate leo a tato news o aso te tasi du mon tato wana ata ya manfa te senga lato malu le vale lato pale aonga malo tua kasinino panga o leva no sanga o lo ia I sango nei ya ai lato peloi lato solar filipea ya mati o pia ya ai mai samo nei le so aso todo ne papia dele tua paso I poi nel dei vai non